Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Ka Seng Samla St. Mary's Church Maupat Parish, haka khat atri unai wing Al-Hajar Apuar, kala penmi pisa ban penlong ya ka youth convention jong ki Samla, da ka ba penlong ya ka penalty shootout Hamadan nong kenjoin Maupat. Kani ka limpung ya kendu lang jong ki Samla ka Maupat Parish, kan salong na du ka khandai tarik bar on sa penkot haka khatway tarik uno pra Al-Hajar Apuar. Haka ni ka sngi la sakilang da ukertong ka Meghalaya Trinamool Congress na penthor umkra constituency uba sambor lang ding do ubala long kum ukongsan but u Reverend Father Keropin Hasha ubalong kum usumbot kongsan. Haka ni ka jingye shoot penalty ka kinhuan jendrop kala long ka lado banyo korya ka song pisa ka bashpo hajar tingka kat ba ka kinhuan lakpati ka bawan baal kala yo korya ka song pisa ka basan hajar tingka. Mission kenal rupanya kini jingelang, kiri rombak yang memang menikinti, di pada hasa, di kilong kami ihap ibarat, na sungguh ini kamu dan agak kedok ketuang yang saya sama Katolik Maupat, St. Mary's Parish, bang sesuatu kani kapan nanti sudah ubi dari komisi benta begini apa kami fund, namanta ka saya sama Katolik, namanta convention ke jongki berkenaan khandai supaya kreatif ni, sembah. Te nakaliang na jongi na ni IP paket bok katuyang te swajong kani ka penalty sudah kumata kinti nilai kindo bapi babun mai kiliang ha bede ba sports te ngasyong ya kani alat kumanta ba kena kan liviet na sports ho ni sutu ba sa sports kalau kadai ke badan kam ha jingem ka jongi kamtam kani generation ka kumanta ya ka ba ni sutu I berada nginang promote ya ka kadai gawin lagi profession. Lalu orang kata pada yang dan kamu bangin promote ya ka academics. Tidak hanya kini ki arlai benai belada. Kadang kau ke isu ke bawahan ini, maya keren berki rirong ba ki nomponiat senong jopi Maupat. Sepang kau ke isu ke balang very student as well as a parent centric issue. Tetapi ke isu ke lomba gila dan kamu belat dengan dana ya kau ke college. Kelak balik government college. Hang ni apa constituency jongi. Bat kebangi ihi keba lapan penolong yang katahi kendai tangha senong Maupat ke jompi. Te banyak government college kadang R kategori, ke W kategori, ki Kenya Greenfield kategori, keba ke government of Meghalaya mentahi hakini ikat mentahi maksudku akan kam jenjari banera. Te away pada galak kebangi lak banyak nomor ba experience na kebangi lak ya bateng mencua ki kam seng. Bat Vice President ng Student Union Chaboy. Kadi niyo ngila punyo ikaw government college tiya. Berkata ka ideology ngiwara mata hangni apo constituency jongi. Bang idan ka mundan kawi government college ka ban punsuk ya ki kina anay ka dep class 12 bakin yo ipendap ya ka degree jongi. Kamumut ba kan kita ya ka education requirements jongi kina ki buan na kilongi ki bakam jinjar bakin yo ipendap ya ki graduation jongi. Bat hawadi bat kini ngila ya pensauhi ya ki nomponiat senong ni jongfi ba lingba ke brownfield kategori ke government ke kamsuk ban ah kita ke brownfield kategori kemut ba government ke nundar kamsuk ban tiet ke jaka ke government ke sedang kam tangban su invest tang ya ka infrastructure bat bansi ya ke tulap jongki jongki kai te lingba ke brownfield kategori hidan ki senong ki ba bun ki jaka rat ki jongki ba ini ki county land ki jongki te lada kila penselot arika yang tu komunitilan tu jongki ki phale ka demarcation ki ka survey ki prepare ka proper documentation mun ila paniya sakmat ya kata te boleh ngongi ping dan kami kini ka government college pengindan hani area jongi nomor ba ngi bun ki kena samla ki jongi hadiah ke kelas 12 bun ki kila sulong drop out no Kajinglong drop out jongki kamne bikin melak academics kajinglong drop out jongki kalau bagi kami kepagi jongki kimla suban kerja niki bagi net college jengah kemarin naik best example ni feel ada ihap onlet Highfield college kebenar lagi kera they hot ki bagi ke college fees kalau ham ya ikan dia nalor college fees pada ilut bahaya tu bahaya ni penut mangasni kong kebaik kali kebaik bam te pisutu ada lanjut sampai expenses Bansi ki kena ki bonek longi ki bakam jenjar ki hak bansu i laki ina ka jipuri jengki step for
Te ngasem ya kini program mga kwa pun semua pi kataru along bar idun kam ha balance between work and play. Idun kam ha balance between jingpulie bat yaga jingakai. Dan siyan nakasal county ila pun semua pi sepang kawai ke tournament. Under 15 football tournament kabangin play plenty ki hap ibarat dijungi ki ba po khatsan senam karta. Bat nada pikan mau hi bana kapor hi jupun semua ba kawai hi ka kriteria tu hi kalong ba ki kena ki haban submit lang bat ya ki original report card ka jongki kabamot bangi personal ki hap ki baret ki jongi ba ken khrep ha kot namar ngi sutho gitu hi ki ban sawan shimenta hi ha to tournament ka jongi kabangin pulong ha second week jong December indai be itu ki kena ki ba pass na class 8 class 9 ba class 9 cha class 10 tatai ki ka thong nangi asam khamti bangi kwa ba ni promote lang ya ka education ba na joko pon ni promote lang ya ka sports te kom way kutong kada jong kani constituency masay kon na ni ka constituency ka jong pi election ajar apply te hatu basni bangarum officially siya ka political party ka bang penisno mention ni sipangata ka jingle kampra jong ka college ni po constituency jongi ba bingin mat pangi kata hing ada pia mak ya kata ka community jongi kumno bingin wala ka government college te tangita kanti ni Nakwa on pabiyang pares kani program, nakwa on abiyang jingkit bok yang yung baru kay teams kibla participate. Naman katin parangi kaong ba participation is better than winning the competition itself. Namun baru kay dito teams kibla participate, ikiru lalong yung jingjong. Ya ki nong penya ya kani ka penalty shoot out ru. Ada hi jingjong ka jongki, but kwi ba nang ni sakmat hi, ka jingtu jongpi hi, kanya bet sak babha. Tangta kintin hi. Anu Muslim syuk gopor ini up no final de kufleish bor kufleishi hajamu Nice. Pantang away aja. Nah, kurung. Ya. Sama. Bisa. Jalbot, thank you. Jalbot Haru, Mike Binti Rasu, Ferdinand Kahit. Kembali kita bawa berai di topi ke jam nang tak kini kita jom. Saya dengan si. Saya kembali Kapten Bonsi Meganika, berarti Kapten Jom Galak Pati.
Kapten terbaik tim Sindoro sama One Box Champion Liga. Romi. Bakal cash prize. Features for Sindoro Blanc,